ibyishimo byinshi kwa kunzi ba APR FC inyuma yo kwirukana shampiyona y'u Rwanda y'amakipe akina mu gihugu imbere yongewe na Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro itsinze Rayon Sport nyuma yo kunganya 1-1. APR FC itsinze Rayon Sport muri penalty shootout. Kwizera Olivier ndetse na Ndikumana Asmani bawusha penalty ebyiri za Rayon Sport. Kugeza kuri ubu mikino yose maze guza APR FC na Rayon Sport kuri stade Amahoro i Remera kuva yavugururwa, ntago Rayon Sport abasha gutsinda APR FC na rimwe kuva yavugururwa. APR FC ikoze back to back dore ko n'umwaka ushize ari yegukanyije igikombe kibaye cya 15 maze kwikana amateka mu gihe Rayon Sport ifite ibikombe 11. Rayon Sport imibare ikomeje kuba myinshi cyane dore ko kugira ngo izabashe gukina amarushanwa ya Nyafurika mwaka utaha birayisaba kuzaba iya kabiri muri shampiyona dore ko APR FC ari yegukanye ibikombe byombi haba shampiyona ndetse na Peace Cup. Ibi byize kuri mwese, congratulations bakunze ba APR FC. Paul sana ku Rayon Sport, naho ngiye mvaga nitwa Journalist Jiblos. Ciao ciao. Amashuta macenga bihita imiravyo ibitego bitureka inkuba zesa.